Babukela bakhona emakhaya okhulumako umthandazo uDlamini niyamazi ke umthandazo usebenza ngabantu siza abantu abafuna inhlanhla abafuna impilo efana mhlawumbe lesithunywa bafuna abanemali abageza ngewasho basho zakhe zatholakala na uyifuna phinde futhi ke noma bekukhona ukugula okukhona izinto lokho umthandazo uDlamini uyakusiza akulaphe bese uyaphila. Babukela bakhona emakhaya onesithunywa onedlozi onesiphiwo nje noma kuthiwa isiphiwo sani ungabambi into eyodwa empilweni yakho mabe khona okunye okwenzako njengani enithi namadlozi nineyithunywa idlozi liya ngathi usebenza kangakanani ungasho ukuthi kimi kuvalekile usihlekile iba khona uyenza ubolekise ngemali wakhe itandi mhlawumbe izinto zemicasho ube nenkomo uzame nje uyabona mosloko so njengami nje kanza kwethu ngimthandazi hlezi ngibhizi bantu bayangena futhi kakhulu abantu bayeza ngiyabakhulekela ngiyothandazisa bafake emanzini ngiphinde futhi nginebandla nyalo ngine block yard 18 nenkomo eziseplazini nembuzi so ngithinkanza kwethu masibambisane sikhulekisane ngoba isithunywa onaso kwenzeka mina nje mase ngifile ingane yami ngeke ikwazi ukuthi ithathe umsebenzi wami umkami noma umuntu engizona naye ngiyakwazi ukuthatha yini umsebenzi wami kuphuwe mina so uma mase ngifile uzokwazi nesale achubeka nempilo yaphambili angemi ndawonye inkosi nibusise kula makhona emakhaya goodbye.